Wajar tangi pak beda motor aja pas berde cewek latin tek sami tercekak 2 meter 3 meter terus padahal berjauh tuh sampai 10 kilo roba naba bini gelak cekak me bisa setan cek engki mun maca Quran ulang tak masuk aja hari kemai falaki tak masuk bocok bareng larang ambian orang aja kasa bareng moda cekak engki kan engki wajar manusia golo lebur ka babini normal untuk lebur ka babini kita lebur bocor kalau bini sitom adeng bade mau beli pampak bada tekampi kadang bade si pampak mekem berak mau beli kemi lolo saya salah lagi mon tak bisa aja marongo engki dak kasih abini babini abini de dua atore tapi cok pati banyak aja lecek orang biasa namun abini dua nih ka banyak lecek engki na huntan tak mabi tersinggung ilmu orang abini dua mau kiri bensi bini na cuma putu lah pok makopok lah ajar ilmu stel kopok angkep tak doa kita pak cocok tapi mau tak gelar corok norok bunte daki pok makos epok nah maka ada di kita mangiding kadang bade epok nengeneng ori racun beda nih kan wala pernah mireng neng resiko untroan dia rasa bermacam mare gule situnganna rawon mare rawon situnganna pecel mula co pecel milolo muli lambak bapuntennya bermacana pecel lah warujak bah teka gule monarnyang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa azzama wa syarrafa wa karrama wa majjada ala nabiyihil ma'munil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ashab al-fadila, para alim ulama sepatun kaula muljaki semulja Kiai Marzuki, Kiai Jazuli, Tor Kiai Muhammad Faiz, jukanan para guru ngaji selain setun kaula tak mungkin nyebut situng-kasitunga karena saya pertama tak kenal. Pas nomor 2 Kak Dinto takut jeng-lanceng nyebut aja. Saya berikutnya Setin Kola Muljaki Lora Kalebun Longos Kak Dinto Al-Akh Al-Fadil Bapak Syukron Hafidhi Sarjana Keperawatan. Setin Kola Muljaki Tuan Rumah Bapak Mukhlis Tor Ibu Aisyah. Cukanan hadirin ajunan para rabu rahimakumullah. Langkong timin asyukur dek Allah hari mangken ahad tanggal sana pas Syakban mangken ya. Sakami Syakban ki alhamdulillah pada saya ingat biasanya orang kantor ingat ke bulan Maret aja. Engki terus terang bisa awas. Kalau mana biatanya kajunan lebih sepak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Begitu tanya ke bulan Muharram, mari Muharram mari apa kana mikir. Kadin tongkuna nyaman tak nyaman dari penjelasannya. Kocak tak nyaman ki karena ajunan rek Islam pas kadin to sepak kan di orang lain. Pun apa kau tu Habib kan to tanda ukuran nyampung ajunan dek agama. Senomor 2 tanto epon asyukur doa siapa asyukur dek Allah saat mungkin bisa kin pangkin cara kak dinto. Alhamdulillah. Habib cacakan tu caca biasa. Bepunten benih biasa kali caca ongkur.
Kaula begitu hubungi sarang al-akh Ustaz Zumrawi kan tu pak anak ke Mekah sanda pak nyang kupi kaula. Alasan kaula saya pertama kosong. Pasal nomor dua ten kaula kan tu ajar kan ku dakwah ilallah. Mana bisa sebelumnya mungkin pikiran sarang bekal nikah macam-macam. Karena dakwah ilallah kan tu kaputuan na ajunan bang. Benih cuma ten kaula. Saya ingat lagi. Dakwah ilallah kan to kabutuhan najunan bentun kaula saja. Makan siapapun kita dakwah ilallah. Tantuna kala bencarana bang. Kaula ngulati salera najunan ko cak dakwah ilallah macam-macam kan tu pamangkina beda si marteng kuan beb. Beda si akhlak kini kaca biasa beb. Beda si serius. Habib pria caca apa? Arabu setan kola molja kimele ajunan serius kacacana kaula atena ngongkuaki kaula saka termada pas itung tebuna ulama raja mangken Al Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Hadramaut tekuk cacaga dinto raja ngastete cacaga dinto kaula matur dak ajunan saja termasuk dak kagadinto Jamiah Al-Aqsa angki si rabu pun dari tobote. Kalau matoro satu jaga dinto dengan cara kita masing-masing. Al Habib Umar kanto mator saya kira-kira artinya cara kanto kira-kira artinya. Bahasa Arab Habib pun tak perlu bahasa Arab sebenting maksudnya. Napa cai pun beliau pola beda pun kau yakin subuh. Beda orang cuba di antara kita sampai ian diaki Sar Habib Umar tokang nyelin naber oning. Kau yakin kata sobong, beda sobong, insyaallah sobong. Sampai cara kadintor, pola beda yang antara benaria kalakuanna, nyeleni ber dak kau ring singinu maber, khamr ni kan kenging napa tak kenging, tak kenging, napa pulih nyeleni tambah budu. Cai pun beliau ada wah benar kalau bencana pak, jangan lamban. Lalah rasarian lah cukup cok benar cok norok sampai cara kadintor. Napa boleh ajunan kan tu beres saja. Amin Allahumma amin. As-salawat nyaman. Kalau ajunan untuk mendapat Rabbi farhamna jami angkat tanang raja. Angki. Angkat tanang kani sere di dalam sasaran puste kani sere. Kabla si di dalam puste. Kebetulan mungkin tak nyaman dunia ni kampun. Kenapa boleh nak putus? Kalau perlu matur dek kajunan, ulama mungkin matur jak sampuna tanda-tanda akhir zaman sudah tampak di antara kita. Saya ingat, thank you. Kabingking kebetulan nak foto najunan kanto mengkhawatirkan dari mana bita jaga mulai mungkin. Alhamdulillah. Oncangan kanto, oncangan syukran lillah kala ben rabuna paparing dari Allah dek ka Bapak Mukhlis Tur Ibu Aisyah berupa putra seanyama Rayyanza Nadhif Abqari. Anak kaula si pertama nyaman Ahmad Rayyan. Taoning may tabayza ni ka maksudnya apa tak ngerti kaula. Pak Mukhlis, kama Pak Mukhlis ya. Candi anak kemah, mancing coba ampian. Okay. Napa meja may Rayyanza tahu ninggol putra Nabi Raffi Ahmad kiblat ke Raffi Ahmad ini kapan masuk masuk akte kelahiran belum masuk kian umur sana apa hari ini seminggu masuk ampun di akte kelahiran belum kiki boleh ki Bani kau lalang puntan. Maksudkan kau lah, ampiang mi akibat ka artis wah. Minta akibat ka kau lah. Atau bukan Rasulullah. Tapi kalau tak lang. Soalnya mungkin kota tisa ni kau subung pithon ampun. Tore kamma pithon na. Ampian nak HP kapi gini. Ben rata-rata HP na pun beni HP not tong dua beda kini kan not. Tapi kabudi kini kasih dut ngudatan pun nggak ni ke HP na apa so kosotan mungkin kan ke EP
Kosot keluar raja. San kasana ki mun keluar kenia. Ke Amerika dong. Alhamdulillah tore pon kota lang-lang. Karena kan tuan pon ka bedan zaman sepenting oning nadif. Kalau andi datang ke pak polisi anya ke tun putranya mana nadif. Sekolah madrasah ka kola ampun mari ambu. Orang kota dan ki mun ring ti sajo raja. Orang tisa nikah mana biasa sekolah madrasah kau tu sampurna. Mungkin sono sauring kota na kau tu sampurna kengkala pengaruh. Para busatan kau lamul jaki ala wajil umum. Dan kau matora ada kajunan apa-apa mesti kita bersyukur kehadirat Allah berdana perpangkin kanto dari perspektif atau dari sudut pandang umum bisa sekelo. Aku mpol ajunan gak dinto. Ajunan kalakuan macam-macam gak dinto aja. Bodoh sedari borok tembok kan tahu dinggo lah. Pasti sekitaran kanto kan. Ben satu juna kanto kedua aktivitas mungkin. Kau tu nak nikah mungkin bejuna ngare. Kau lebih bedah. Kau tu nak mungkin nikah bejuna muka toko kau lah beb. Bedah. Kau tu nak mungkin nikah bejuna cair kau lah beb. Si. Tahu cair. Tentang kau tak oning ajunan. Me tak oning beb. Kani kamu urusan cair pun tak usah beloi kau dah. Kenapa boleh cut simang senuku obang raja penare cair alhamdulillah. Mungkin ni banyak aktivitas ajunan tapi kasokan na Allah ajunan paling ki edil majlis ka junto. Paling ki yoncong ki Rasulullah. Ongkuan beb. Me aja lecek kau lah. Kamma Rasulullah beb. Bekto lain kau lah jawab lancung keluk kan ni kadaki. Kan kau lah hadir yakin baru karena bodoh solawat berkat memang banyak terlillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-hadir ma'a man salli alaih. Rasulullah kadin topen sapen bodoh dengan salawat Rabu Rasulullah. Rabu. Oleh tiba di antara ajunan kantor saya salawat biasa-biasa. Tapi oleh tiba di antara ajunan kantor saya salawat tongku. Rasulullah kadin to kasokan Rabu dak kasionku saya tak pati kuongku kantong oleh manfaat tor barokah pon engki langkong sampurna mana biaju nantung kasih tunga saya sampurna salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir Rasulullah hadir. Dan kalau tromatora ka ajunan oning pereng hadir kanto kalerona ajunan apang rasa kadinto beda orang datang bersama macam makan to cuman yo korban mata kadinto kalerona ajunan. Kadinto kalerona ajunan ngokor beda datang kana nan kunika. Kadinto kalerona ajunan. Kalero raja ajunan. Kalero khitan kabira, big mistake, salah besar ajunan. Manabi ngokor beda orang datang kanto hanya dengan menggunakan Kak Dinto raja. Salah besar. Ubah cara pandang Kak Dinto raja. Kak Dinto bisa digunakan, Kak Dinto juga bisa digunakan. Kenapa punten? Situng kitab sapurana kanto tengkola mudut kitab habaib karena tengkola habaib. Maksud tengkola manabi acara makanto banyak sumber marajik kanto dari kitab-kitab habaib. Kita peselan ni baca tapi kalau masih pakai kita habaib kena coba ada kena sena raja. Sebagian besar kanto sami. Mana bi kanto bersitung buat saya tak sami, cuman pengungkapan epon bisaus. Karena kami juga kemudian nyampung dekat Asy'arani. Kami juga nyampung dekat Al-Ghazali. Tun kalau pun sapun laku awirid An-Nawawi. Bersiap hafal. Ajunan tak hafal. Bismillah Allah akbar aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala uladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala diyanihim wa ala amwalihim alfa la hawla wa la quwata illa billah. Kan tu pamukan sampai keng bingkeng paru ja hasbunallah wa ni'mal wakil. Pas maca kau hasbunallah bertumpul kali wa fawwidu amri Allah kan tu 11 kali pas kulu ya rabbana kuste. Kalau juga nak bicara kadintor. Jadi jangan dikira habaib kanto hanya mengambil wirid habaib punten. Cuman wirid habaib kanto pusak keluk aja. Ratibul Haddad, Ratibul Aqtas, Wirdul Latif, kanto Hizbus Sakran. Termasuk si ajunan sering maca. Cuman oleh itu ti ajunan kanto tak pati oning. Allahumma inni as'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizq wa taubatan qabla al maut
wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar. Ustaz itu dalam turun wala tinaga ajunan baki surkan Allah. Kadin to saya ngangkit Habib Paraja, Habib Hussein bin Syekh Bakar bin Salim. Cuman majmu kan to tak sebut okey. Pas ajunan sare saya rasa ngangkit kan to Sayyidil Habib Hussein bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Para pusatan kaulamun jaki ala wajil umum ten kula tromatora ka ajunan dari sudut pandang umum ten kula tromatora ka ajunan asyukur dak Allah kanengan ka dinto kebencian demi kebencian Allah subhanahu tabaraka wa taala makeker mabanyak ajunan pesepun ka dinto bekal ngauli rahmat barakah maghfirah dari Allah subhanahu tabaraka wa taala. Kanto si umum kadinto si umum tidak bisa disangkal kanto kebencian juga nekaule sareng tuan rumah beliau kanto syukur kalau ben-bede na paparing nak foto kadinto nyoon keikhlasan ajunan apa nyoon dak Allah kang kui kebencian nak foto anak darat rayanza kadinto pun apa kanto beni kebencian pun apa kadinto beni situng amal ka ajunan juk tojuk kadinto zahir sapurana kanto edoari batin kadinto ajunan kanto eseleni rahmat sareng Allah kala ben-bedena majma' azim persemuan agung katia kak dinto ajunan caatanya telil banyak telil lampun raja kanto saya pertama thank you ala wajil khusus tan kula tromatora kak ajunan oleh tertiba de semirang oleh tertiba banyak si tak mirang kaula matur ala wajil khusus kak dinto beni kaya pun ten kaula tapi ten kaula berusaha memahami berusaha kampi akik-kiki berdenjak wajil khusus makna khusus kebencian khusus kebencian spesial kepekhususan istimewa imal mangken seekandi situng ka situng ajunan ben kak dinto situng ka situng bisa pita kak dinto bergantung katipun apa pangolatan ajunan dek ka acara kak dinto ajunan manabi biasa aku naki kak dinto bisaos selesai acara kak dinto. Karena oleh tadi saya pada Pak Tun Kula tidak banyak berbeda sareng saya pada Pak Kiai tur mubaligh lah lain. Napa tore bidana? Saya tarik boleh 5 juta, kasar pun saya kaca kena punten. Nika kan yucung cukan rojo. Ajunan kan sering napa ngancai jaya-jaya di acara. Sama. Saya tak apa dekat to keluar mingel betul. Saya tak apa demi beda saya cekak nak benda cuma sehari 2 hari beda seminggu beda bahkan 1 tahun beda bahkan lebih beda saya tak cekak kita mari pun hilang pengajian bahkan terkadang amin serambu membelinya ini punten ini berarti kan tu tanda tak cekak kalau ning pun ini kan mun pun ngelbet mulai pertama alhamdulillah set elan bismillah ada hilang lah cuma saya karena hilang tangan lebar amin iki nama punten iki ketika ulang ngucap amin santak keluk kemungkinan pertama kak dinto kemungkinan nomor 2 kau lo ngare Habib musim nomor 2 kau lo maklum musim pertama kau lah tanya tuh tak nyambung saya kok dia malah rata pengajian kak dinto menyempurna keajunan Allah kak dinto tunggu tak bisa troninga penceramah saya kamah mana bibeni kasukani sarang Allah karena kalau yakin saya kacara mani kepada toreh nikah saya lakukan kiai mubaligh Habib pada tak pada sami tapi mi bodoh saya cekak mi bodoh saya kelbot oleh teti karena penceramah oleh teti karena ajunan kan ajunan rabukan kan tu tak niat pengajian mantak oleh gelak cet elang kula ambil tanya pernah situng saat uncong orang anu gadin tu beb mun bisa apa lucu kula tanya me kok tu lucu ki anu nek beb masyarakat ni ka foto lucu oh engko con locon ni lemate aja kurang ajar ya nak kau lihat con locon hari aru bekirun apa kula aruba pelawak napa kau coring genteng jalan ni kau estoan
Ketika ditanya apa napa, mia lucu. Kalau talang lengra lucu, tapi cak bisa lebih mesti kalau. Bib sompak. Kalau tanya kajunan ibu tura bukan kan to sompak nih. Beda sompak, entah apa napa. Cucur bisa manusiawi kan itu. Beda sompak pasti beda. Pas kiki apa napa mi sompak. Tak bentor kalau bib. Tak bentor urusan keluarga. Tak bentor urusan tatangga, thank you. Tak bentur urusan anak. Orang tak bentur ke anak rojo. Anak minta PC, tadi PC kok mencelak ke anak-anak rojo. Pulang tadi PC. Kan tak benturnya mana nih kali? Yang kena bentar. Tanya akhirnya bisa tak bentur. Jawabannya cuma situ. Ajunan tak bentur karena Rasulullah kabar ampian ke timur. Ketokun kopeng cetuan mata gula. Kaula ban ajunan serabi saus kali itu. Wallahi ajunan bakal mengalami benturan-benturan rohani, sompek misalnya pun dan segala macamnya. Satu cuman alasannya kan tuh Rasulullah kabar ajunan ke timur pasti tak bentur. Mun bade senola kapamangkina kaula ambu kaula. Wallahi ambu torona. Beda sompek kak dinto terjadi karena ajunan berbeda arah sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pon cak laban kak dinto tak kira menang ajunan. Pon cak laban. Nanti mun kiai sompek kak dinto ya bisa jadi. Kaulah sompek bisa jadi. Ben kau lagi kiki sompek. Iya tepat. Rasulullah kabar kau ke timur. Kaulah kan tak perlu matur ke ajunan sesekali kalau sompek dia biasa. Manusia kaulah. Sami sarang ajunan. Kimon sompak ten kalau cuman bisa matur ya Rab Gusti. Mon sompak katia gila kalau raja kalau mau salawat sapurana raja berusaha kangku menghadirkan Rasulullah. Man. Kadin tu mat Rasulullah poluan atusan orang kalau kan Rasulullah hasya wa kalla. Tak mungkin Rasulullah tak rabu. Tak mungkin lekek mun Rasulullah tak rabu. Situng dua telok pada lok-lokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada tengah lekek. Rasulullah rabu. Tapi para buna Rasulullah beda sekaulatan, beda setak kaulatan. Setak kaulatan terbiasa menggunakan Kak Dinto. Kak Dinto tidak pernah dihidupkan Kak Dinto masalahnya. Kenapa bib karana mau di Kak Dinto? Kasokan kaulah cerita. Kuan? Oke. Para busetan kolamun jaki ini kau guna tengka biasa ajunan yakin 100% kalau yakin bisa bro engki mulai cutan dek bro repot nih kah sakater perbandingan tangki ajunan mau ngastete aja gapetan ngastete tak ngakan bun sarumban gerak cukup olahraga tangki Bini kati orang mangkenan ni kasih ada pun macam-macam paraja. Empon makanan tidak sehat banyak sudah. Kalau tak nyetak perlu nyebut tunggas hitung. Ajunan mana bi dalam arabat beton kanto sampurna. Insyaallah jarang sakit. Kalaupun sakit, eki bekaman tre longos, mare tak mare. Tapi mana bi ajunan caropu ben sarumban odikna. Tedung malam begadang bersama cema sapurana rokok sehari dupak beda banyak pas tak gerak tang kentangan lalakona ngakan kul 12 malam kulak bukan to tedung bo kencing manis pas ocol ke nikah terus tak biasa kalau bencara-cara coba odik na dalam urusan kesehatan fisik kadinto Menteri longos lebat budu menteri tak tahu macam mana. Kasus benar pada budu tak mampu sampai akibat kasur baju. Kenapa sebab penyakitnya bro? Kenapa sebab kelak tak raksangku. Kau lengan tikikan tu dah kau urusan cara kat itu. Kati orang sakit pas kau tu ka Singapura. Kenapa sebab abak na pola hidupnya lopot. Saret lopak. Malam kan tolak mancelangan nikah. Inum kopi ngakan sakoni ba sakejak kidet kan ya.
Engki sami rata-rata dari ajun urusan rohani kan toh jarang asam pojong berjamaah. Bada sejarang asam pojong berjamaah posa beb banyak jarang awerit masuk kata kapuasan kata marengas banyak masuk kapuasan marengas. Padahal kencurun mau dilipat gandakan bibi sama rengas kak dito nampon rabun kara tak nangalepan apa. Tapi mon tidak ada masalah nyona amalan langsung nyona amalan nih kan minta obat keras dosis tinggi toyol seelangan petoyol dia kamu oleh lambat nongor no ibung ko nampian jabon kau lah iya bos ari ya budo dengar asam pejang tak asam pejang tedung kadang tak temu patuna kadang aulo dojo aulo temor jana setoyol ada bebena sengko ilmuna engki napa puntan engki oba kadinto ajunan mo ni paringi dosis tinggi tak kira bisa antan pas epakon mau salawat pak ibu 444 boleh baca. Kalau sering matur jara kadin torojo, maca, arisan tak ngening beb, pon, pertama Allahumma sholli ala Muhammad sepak di budi Allahumma sholli, mulai kadin to na pon kipai, Pak Ibu, Pak Ratos, Pak Bolo, Pak Seka TV, saya ngedep kabur, cak kulian, Pak Lacun, cak kulian baru, patina orang, bade kadang. Kalau kuana ampun miring-miring baru aja. Cak pun kajak 2 jam 3 jam 4 jam. Pak Ibu 444 4 jam tak jara mari entar. Bengal taruhan kula. 4 jam mari tak jara mari. Mun macamku, macam jam mari. Tapi macamku Allahumma salli ala sayidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammad li tanhalu bil qatil farju ulan jam. Ala al-wasmi kulli maklumin lak aduh boleh situng boleh raja tak boleh ni kan pacam le macam mari tapi mau pakak mata raja arisan lakuna cak nase orang sema ngucap dukon dikit tersinggung ampian kalam piu kuning asong kok celang asarong merah asapatu biru akacamata kadin tuping bagi lo Caknya mana dukon kerja ni kai. Udah kiamtan kerja ni kan. Kiampian entar ka arisan namun siapa orang cek nyawat. Jangan katanya lekom. Epok capok dim. Epok capok dim. Pon adep ka berok lauk umpama berlok rasa aja. Buat kisah aja. Tunjuk. Kita bagi aja. Fulan pun pikir saya terong ini dapat nomor petok kok dari situ mana ada butuh dah deng curah kacamata saya ngata buka kacamata dari tanggal itu pegel pas pegel ke pasir rajunan nak kangak ada teman tapi saya nak cek kok ada sentak ngending minta bisa ya. Siapa sekali roh tu? Apa nak sekali roh? Tak siap dosis tinggi. Bencanya lagi salawat ajunan salawat sakalan sepenting rasa ke Rasulullah tembus saja. Kamu andik rasakan tu saya malarat. Majlis cara kanto majlis orang saya ajar andi rasa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. On. Ada Abu Sayyidil Habib Umar kanto benten kula mana Nabi onceng pengajian mangken kanto aceritakan itu aja. Karena kanto penting kan gue pada Pak. Alasan ten kula kompol ajunan kanto mesti berhasil. Dalam arti ngaule ilmu si bermanfaat dalam pandangan epon Allah, kaitan epon sareng acara-acara kadito. Karena acara-acara model kanto beda netisa. Ekot dah ngonceng orang nyonyokor pas apa ngajian empon dah leso sematora kau orang aja
Lampon. Empon. Malarat sesampurna. Ajuna sampurna ya bos ya gula. Tojuk nyaman kian. Kan ngabes kalau raja tojuk nyaman kian. Berarti kanto kasokan manabi abek lain. Kasokan ongko. Alhamdulillah. Kecok lancang raja. Dan sedang bisa lagi. Sepenting faham. Kalau yang matur sepenting masuk takut perspikiran ni benih raja. Sepenting faham. Mun masuk ni kah? Apa masuk apa ya? Pesan kasanaki raja. Thank you. Beliau kadito mator wajib keajunan tapi wajib kanto dalam makna tertentu. Ajunan kanto mengambil peran, ajunan kanto berusaha kangkui khidmah alatini dok agama. Maksud terbit. Para busatan kola muljoki bahasa khidmah kanto epatoron dari bahasa intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kanto kelai ada buah kibar raja. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Lamun bakna nolong agaman Allah. Agaman Allah. Dan nolong Allah, nolong agaman Allah. Maka Allah bakal nolong bakna ben masakkan ka badan bakna. Saya kena tak keker ka neraka nang akhirat tak keker ka kadinto ka tingkasi cuba nang etunya. Kanto si maksud raja. Tapi bahasa kadinto sareng ulama nyariaki istilah lain sekadin to lebih gampang fahami sarang ajunan termasuk pengajian kadin to kiki kan tu tun kola mana bibodo saya tak ngepas kola tegur lopot beb hak lillahi ta'ala tun kola ajunan ya acara kadin to kan oncangan napon oncangan syukuran kan to agama kan to ada buki wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kan oncangan syukuran kadin tu ampun kencaran tuan rumah. Ajunan seniat kangkui kadin tu hadir pangajian uta boncengan tu kencaran karena kewajiban ajunan mana bionceng taritanna kotuha hadir kan tu pun kencaran. Jadi ajunan mulai mulai aseram kencaran ampun raja. Ngalotor tu sana ajunan. Saya penting niat kadin tu. Kalam pipa genteng umroh om cak sarombenan oleh motor saromben ini kata kutu si anyar puntan karena kanto si yonceng beni cuman ajunan si yonceng kanto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamma beb begelai tebuah kia Nabi salam alaika nah partin ore mana nabi kita nang ale kali rona ajunan karena selama ini kak dinto seerabat kak dinto korang itu alasannya. Ketika laki orang saya ngocak arasa Rasulullah hadir lecek jeria bami ngocak lecek bana ampian kak dinto korang nah sementara yang bersangkutan kak dinto ben kak dinto saya ingat thank you ni kaum kuan golo maka para busatan kola murjaki kabecan yang dimaksudkan to saja kak dinto sebeda acara katia kak dinto kak dinto tak masuk tingkah alatini agama. Orang kak dinto manabi alatini agama. Jabun Allah kila yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah kanto kasokan nolong orang kanto ben makuat masakan kabadan orang kanto terus dalam kabadan sampurna. Kiki jaja kanto teh. Kalau cut sangaja lere. Biasanya terkula mana bitor matur abag cepat mungkin ipaliria bentuk kula akhir lere tapi kanto lere beni pas sapurana lemas punten kaulah sesekali mesti suara tinggi meli ajunan kanto sadar cek terkula kanto ngajak tor matur ajunan jasa dan waruha setepi kaulah kanto beni cuman punten ajunan sami rohani na terkula juga ngedepi rohani na ajunan amin Allahumma amin. Makanya kalau yakin manabi pengajian model-model cara kanto terus terberlaku kata para ulama kadin to rohani ka rohani saya nyapa raja oleh teti ajunan saya bingkenge tengah saya sepo mungkin tak pate faham ka istilah na kaula tapi manabi rohani faham raja empon faham orang kadin to tak ngerti kadin to cuman raja tak ngerti kadin to faham. Makanya orang kata Nabi maca Al-Quran kanto rohani na sedari raja. Pengajian kanto rohani sedari raja.
Kadinto saya maksud. Para busatan kola murjaki kelihatan kola motor. Orang kadinto saya alatini agamana Allah. Allah bekal alatini orang kadinto. Ipatorona boleh bahasakan to melejibi cerna keajunan. Kenapa maksud tu? Benkanto nanti dibuktikan, dibuktikan. Ajunan saya ampun sopo oning. Saya kadinto saya cerbacar kadinto oning. Dan kola panengar, kola tak tua tak anak-anak kola. Oleh 2 hari ni kasih cukur makan abuk modal aja. Engki, kalau umur saya ketelok, meniocol ni kapote aja. Pote, tak kira menang kalau pote nanti. Ongku pote kalau. Oban. Oleh 2 hari ada beda nak ponakan sapo po apa ngantan kalau tak nyaman ngambek pisan kan tak kurang gedeng cokor kalau aja. Tak boleh genteng boleh kalau aja. Mun macam kalau cuba sapurana meletas mak pa genteng aja. Thank you. Yang kena punten. Alhamdulillah ajunan satu jona genteng aja karena lelaki mau lah curatin marengis. Thank you. Enten maksudkan kula lillahi taala kula ni. Makanya kalau menuncung pada bebinian kan tu ngabasa bebinian sesekali kita pas cekak aja. Wajar tangi pak beda motor aja. Pas berde cewek latin tek. Sami tercekak 2 meter, 3 meter terus padahal berjauh tu. Sampai 10 kilo roba na babini gelak cekat aja. Cekat aja. Cekak me bisa setan. Engki. Mun maca Quran ilang ulang tak masuk aja. Hari akemai falaki tak masuk. Bocok bareng larang ambian orang aja. Kasa bareng moda cekak. Engki kan? Engki wajar. Manusia kalau lebur ke babini. Normal. Entah lebur ke babini kita lebur. Bocor kalau bini situng. Adeng bade mau beli pampak. Bada. Teka ampian kadeng bade si pampak. Mereka berak mau beli kami lolo. Saya salah lagi. Mon tak bisa je marongo. Engki. Dak kasih abini babini abini de 2 atore. Tapi cak pati banyak aja lecek. Orang biasa namun nabi ni 2 ni banyak lecek. Yang kira huntan tak mabi tersinggung. Ilmu orang nabi ni 2 mau kiri bensi bini na cuma putu lah cu. Pok makopok lah cu. Ajar ilmu stel kopok. Angkep tak doa. Tepak cocok. Tapi mun tak gelar corok norok bunte. Daki pok makos pokol nu bana. Maka ada di kita mangiding. Kadang bade so pokol ngeneng ori. Ngeneng acun. Bade ni kan. Wala pernah mireng ngeneng. Resiko. Untroan dia rasa bermacam. Mare gule situnganna rawon. Mare rawon situnganna pecel. Mula coba pecel milolo muli lambak bapuntennya bermak jana pecel lah berujak. Bah teka gule monarnyang. Esa pecel ini kagak ada. Tidak kajunan saya tak andi kelaran pon situng. Kelar nikah. Mon kelar nikah bisa beli obat. Mon nikah isara demah aja. Thank you. Sila gua mentela cerita nikah. Rata-rata ada cocok kenapa ngajian lain. Padahal kalau saporan tak mampu dia pada rojo. Ketur kapian dah kalau ni kapon. Boh, kau ni kau rencana kuat kapian nah, kuat kamalo. Engki kuat kaya cak kocak eka gendeng bebe kuat nengeneng cak terus tak telok. Terus tak telok, terus gule pecel ban marong kikar situng melia. Fentaka Kentucky Fried Chicken. Maksudnya abinya bule wah. Badai Bali, beda salah ko kapoli kan tu tadi. Beda. Sobong. Mun beda ngas tete biasana andi kasa. Hindai. Pon. Abali poli kan tu arjo. Para busatan kau lamul jaki sakse jajana kau lega dinto. Mana bi acara ka dinto. Terus jaga. Terus rabat ben kadinto acara katiakan to aropa khidmah dek agama alatini agama Islam karena ngantang acara mulai kantos terakhir
kanto satu jarana acara-acara Islam. It'amut ta'ab, silaturrahmi, mau salawat, pamausat Al-Quran, ceramah, kadinto punapa kalebun nyapa keajunan. Maka hakikatnya kadinto yang bakal didapat katiatan kula kila mator kanto asyukkur ala wajil khusus, maka difahami atau tidak, ajunan tak bisa menyangkal fakta bahwa agama beda ikan dengan kadinto. Tapi mana bi ada orang yang salawat, lah cupas pets ada orang salawat salongos. Pes salongos ada orang kak dinto apol kompol kangku silaturahmi. Salongos kak dinto jarang mireng kak dinto pengajian. Situng saat deki kak dinto agama kanto agama Islam abis nak potona ajunan bakal menjadi korban. Terus kak dinto raja ocol cak mabede pengajian, ocol cak salawat, ocolan nempon. Situng saat korban pertama yang paling tragis nak potona ajunan tak kenal dek ke Allah. Pasti kak dinto raja, pasti. Mun pun nak foto ajunan tak kenal dek ke Allah, anapa ampian ala kotor deh. Kalau kadang mengolati saliran ajunan katia orang-orang lain raja asalaman. Duh kasar tanang ada, ada berdok lalakon nak anak. Mangkana kau lah tanya, saya rasa muncul salaman kelu, alos rajolen area. Engkian, tuh. Tapi tak kapian nak berde kadang tuan rumah kanto kasar, berkata rajo. Tapi undangan kalau salaman, tuh ini serah. Ada kasar kapian kan kalau salaman, kasar kapian baru ya. Maksudnya enggak, tanang aku lebih ada detektor lah nih kan raja. Kasar. Lalakon na pasti berak. Nih ser kau loh. Saya lalakon na berak. Pas keluar sobung panapa dari gadinto. Lalakon na berak. Pas Rasulullah tak bisa ngiring ke ajunan. Rogi. Tigal mun kasar nikah jabuna Rasulullah. Kanto ajunan sampurna dalam hal kanto pun apa debuna Rasulullah, afdalul kasbi kasbur rajul ala yadih. Paling becek na kasab ki becek na orang kasab kanto saya mangka cai pun ring mangkin kanto pelokoni maraja. Sampai sapurana cai pun ring sumenap benereng longos. Buri na sapurana kanto pelona ko sek ka buri engki bada. Ajunan mualan bukan pelona kanto raja. Ki ka boje buru ka ma raja lebut kanto. Memburu kan kata mungkin. Saya kan to buru kababa, saya budi buru kabu wajar. Tapi kadin tocet memang beda di dalam agama telilor. Angkolo acara tadi kan to habaib. Situng saat kan to beda habib dari Hadramut yoncong ratu Mekah beberapa puluh tahun yang lalu. Kan ku acara ama. Ketika kau dari ku acara ama. Ampun kan itu tujuannya mana pun si yoncong ratu, si yoncong ulama raja. Seret pesawat, turun di pesawat. Pas motor Habib kanto dek ka penjemputnya atau raki karatona pian kau lengin cuma benga. Eke benapa Habib? Engkau ada kau nggak? Pada Pak Rato Habib kanto ampun dijemput kirim salam ke ajunan kak dinto terus nyambut benga ke ajunan. Eke benapa jana? Ada kau nggak Rato? Kabala ke Habib ya? Tak usah tegang, wak pasar kala. Meni toko. Pasar suruh kala. Kalau kata kembung, pasar suruh kala. Kita tuh namun pasar bertoko-toko dah gini. Mon kaula raja free jarak nikah raja. Alhamdulillah. Tapi jawab kanto, Habib. Kaulah pun madepak dekat rato, kaya pun rato juga tak mabia tegang. Kasak pasar sorokala. Pasar sorokala. Mi ada ring longos ngocak ngari harap kasih kok. Kan engki. Ada buah Habib Hasan kak dinto, kabel dekat rato nabak na. Sakalangkong. King engko ada kengeria mudak kata buna ulama mudak kata buna Rasulullah saya kurang lebih maknana orang kadin tomon alako sampai apeluan
kanto ngalikir rontok dosa-dosa na ajunan. Tadi ajunan ibu tu alandu kanto patempak pakarna Allah. Cek dosonan alandu. Kayak pun dalam bapak tanian baca lagi mamakmur negara ben bangsana. Engki. Tapi ajunan cek dosonan. Dikit dosonan puh ngamuk. Bada kadang raja pegel kabina bada kadang alandu mek takok pas ngantuk landu nak mereka buat nah kan itu ada tak ngoleh bebkan tu tak ngoleh kencanya alakon junan karena kan tu perintah dari Allah alako pek ngaleki rajunan kan tu ngalotor tu sana ajunan amin Allahumma amin jaman kenika ka bingking ni karupana sano saring longos nak kanak nak kenika tak pate kasokan ala ko bro mungkin aplikasi titit cair mi ala ko bro beb online tik ke tangan ting masuk ai ko payan tedu banyak pon je belai paket datang COD siapa dah saya mesen muncul di ni ka suruh berjadi sudah cash on delivery ini ka COD napa cash on delivery maka luar pesena buktu depak barengan ongkuan be bojo ko lu bahasa Inggris ko lo tak pertanya am English teacher boleh palain ben mubalik selain raja bahasa Inggris okey bisa saya bahasa hak lilai tak aku lu bahasa Inggris ko sarjana bahasa Inggris Buni sarjana kau magola. Aku. Pola berdekan tu bisa bahasa Inggris. Anybody can speak English? Ya little jana, dah little. Ya sedikit bib. Para busetan kau lamud ya. Kikan tu maksudnya. Orang mana bi aja gebeb kadin tu alatini agama berarti alatini nak foto maka ajudan kabar katimur kanto sampurna odina. Pasti kadin tu harus ajunan mabada pangajian kanto hakikatnya kanto tuan rumah ngonceng ajunan kangkui kanto atua kidak kana foto hanya marayan zakat itu. Secara umum dan secara khusus ajunan cukan hakikatnya kanto ajaga nak foto na ajunan karena mana bi acara kanto terus jaga 10 tahun nak ibadah 20 tahun nak ibadah nak foto na ajunan semangkin kiburembi 20 tahun nangale agama ibadah. As-salawat masih menjadi kebutuhan kanto kampung longos kat itu. Apa nyonda ke Allah nyonyokor kanto kalakuanna sunnah nabawiyah sunnah epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mangken pun sapun yoncong orang kat dintor je. Mun ke kena kanak kanto pas ke alos sabu nak kalau tak bengal nyokor takut tepak ka golek nak kalau ni ke buru gini ka ke alos sa ke tokora berem takut kalau tekel bon itu aki kalau tu aki nyo onda ka Allah hak lillah taala kuste tengkolo nyo ona ka junan kalaben kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benten kolo maca situng sorat kalaben kadeka berkatan sorat ka dinto pacumper kana ka dinto kuste pacumper saya kena narima Islam cumper tak ngok marongo ajunan kadang ke agama na ngok marongo orangnya teropuk deh banyak asam pojeng kantu kadang ngok marongo tak ngok marongo bareng macam te dungkol 2 kol 4 suruh jaga asam pojeng sampai jeng orang posang tak posang ngak dinto napaka minta apakah aja 2 jam tedung aja gaya boleh nikah sampai jeng orang mabuk nikah sampai jeng tak oni ngacari tanah apa saya pentas warga di mana sampai jeng kadang wuduk pon tan motor kadang akau singlet kelok boleh boceng Mampang kau singlet ekibete dumpa ekibat sampai jeng dia ya. Kilo. Asabe bangkiasa. Mon cuman sakat versa oleh nasi tom ke benapa waraja. Sa oleh nasaratos nikah maksudnya.
Nya banyak na ajunan ni kampung andi penyakit. Si penting asam pojang beb. Si penting masuk ke swarga jun kata ningali swarga kin. Ngucap si penting masuk ke swarga jun. Cita nangali kin. Mun nangali tak kira ngucap si penting. Ya tasbih wah. Angkane sunat tak orang saampun na sampojang Jumat maos ilahi ilas tulil ngiring. Sing anglang wana ala narir jahimi fahamni tabata wafir فإنك غافر ذنب عظيم. Ilahi lastu lil firdausi ahlak. Ya Allah, kau tak pantas masuk ke surga. Kau kuda terus ke surga firdaus. Ini surga si bebe. Dah. Saya penting asam pojang. Dah mulai lambat. Pengajian tak temu kalena. Pengajian nikah kiai dari Longos, kiai dari ipadu tengapi. Bahkan badan NU ngoncong kiai dari Jakarta, alim-alim aja. Pas oleh apa kun, saya penting. Rogi tak rogi? Patepak jawab pembian. Jawab kau lah jawab kabar tibina. Rogi kan engkau rogi. Mun cuma cacana saya penting. Sampojang tarawih sepenting sampojang kan tusan apa salam tarawih 12 salam lagi nggih sareng witir 12 salam ongkuan bagus tahu saka kota ajunan enggak kota ditidam salam dah soal lah teka ring tisa masuk ke perumahan pas agaya perumahan orang topote masuk ke perumahan ating kari perumahan sampai jeng ngailan na juga dalam salam baca kau dalam perumahan tanda kau matur ke anak tak usah tarawih harus di sini sama abinda tak usah tarawih kalau tak kau rosak anak tarawih dalam salam menurut ahlus sunnah wal jamaah kalero kan bukan itu kita 12 salam coba gadin toh. Kalau kau baca rajunan ngaleka kota tanoro perumahan terutama estetikal pada syuting pada Pak Jokowi dan perumahan beriyo na madhab po tayo madhab po kalau mator kasih tung takmir anika witir ratlo rakaat langsung kadin tu Hanafi madhabnya ampian madhabnya apa akenda lah tahu ning madhab aja ampian madhab kapuru kapuru si Maria Kotu nama Nabi Hanafi witir Imam Hanafi kan to Nabi witir sapurana 1 tahun penting aku not ajunan kan aku not tanggal 16 Ramadan kan to Syafi'i kan to 2 salam teti witir ngala Hanafi konot to ngala Syafi'i nyaman nya kadin to madhab kapuru si Maria katanya hakim kaya to tak jarakan toh sobung si atarawih Habib ani kau lena saya penting ani kau lena pas agabe madhab anyar madhab kapuru oke kan beda boleh Allahu Akbar beda 12 salam king 5 menit mare mun ajunan cok norok nguncon anto saya sepo cok norok gani kang nguncon kasak boleh cak norok ni kan mun badai kan terus cung kaki lah tahu saya tarawih kurang ajar ke Gusti Allah beremah cara minta ni kan cak pun as-salatu ad-du'a sampai jangan tu nyoon dah ke Allah maka masa cara kan tu karena nyoon ruka buru enten beb ni kala tiri sedong udah senua udah palain tahu saya kumpul setua kumpulan setua ni ke kumpulan si para mati ya pola cara gadin to saya enggak sih ngode mangkat kado dikit
Nikah ulina saya ngiring mulai makin ajar serius dah ke Allah. Napa rugina raja? Tore, kau tak ngerti. Panyaman Allahu Akbar, pagenteng, aseram. Langkong malam pertama bulan ngiring kecekik nikah. Papunga junan kala bener. Kalau ngecek abad tibi terutama awalan. Saya nombor 2 kan tu. Kalau ngulatih mana bikan tu kiai kan tu asurban tangki. Ai mama rata tangki angkui bara busit golang mujaki. Kenjaran na orang angku imam akan tu petong polo kali lebih fokus daripada tak imama. Man. Tak aci bebo tak kau tu aci hari ni. Pada semater kau tu aci. Kau lo tak aci kau lombrong angku biasa aja. Napa boleh juga malam? Aduh kau besar. Siwa. Besar-besar kira kelak rokok pun sebulan. Ada siwak sekali dah. Tuh akhir rekening dia rokok. Dia kelak santai sementara tak aja rokok habis pian. Kau lo tak lang-langa. Kenapa tak siwak kajunan? Tadi. Engki makin rokok itu dia. Asam pun jenis tak siwak kenapa? Tak dia. Atanya kaki aina. Muka kita pernah tu ulama takriban sama cema. Katipun apa hukum as-siwak? As-siwak mustahab likulli kamal illa ba'da zawal as-sa'id. Ulama kan tu kapin dalam kabadan panapa siwak. Bahkan sebagian motor akompo lagi siwak pun. Puh abit kelubet. Isto kan itu aja. Petong polo kali juga lebih fokus daripada taasi wak. Ajunan sampai jeng bil imamah. Pas kadin tu asiwak tos 40 kali lebih dari si tak imamah taasi wak. Kicet bada memang ulama kiai si alang-lang lantaran imamah kadin tu menunjukkan kualitas ilmu. Tapi beda juga saya nguliaki maruja. Ada sarbon apa? Ajaga montak cara kanto dekik keng bingkeng orang seangku imamah jentada. Kalau mirang darah kepora ni kaki pendaan bersih banyak kiai-kiai atau benapa aci-aci kanto angkui. Ki pertama mun biasa semua keleng masa imamah ya bos. Hari ai pokok capodim. Kalau berada kanca nyebut kalau tidak bisa syuting pun nah nyaman nak kira dawi anu pun ada agamis berada masjid hanya kenika patut kau tak mirah motor mulai makin ampian belajar memantaskan diri teti orang yang sangkun edil macam maksudnya ai mama puh kalau ibib pertama kalau dua kali tiga kali tak kira si penting ampian pak akor tingkana kalau ben ima mungkin ketua jempol beni alang-lang kau lah takut je mak ajar minta jem maki bawah takut berde caca-caca aku tak masalah ketika lu terkena motor orang nyelen ber boleh berdakwah bahkan diharuskan berdakwah paling tidak jangan cek lambat apa pula imam gambar ketua jam dibu muncul ongkua imam mana aja maburu gini aja buru cuan situ. Kadin tu pengaruh ya tasar kadin tu. Ongko. Kalau kinyaman nak kana kotai. Kalau kena wirid tadi santri ya kamu itu ada. Berita sebi juta lagi orang je. Kita tampilnya kan ini mikir gola ada yang kota kuin gola. Tapi kalau tak aman loh. Cari nak kana kota kadin tu. Panuku tasbi juta lagi orang je. Akatun beremau. Kau motor, ini jelas lagi kau lah. Engkau tanya ke Bakna nyari aki, abetul bana. Silakan kemana saja kamu cari. Nyari orang nekut tasbih, sepas acaca ben saromban. Kopeng, beda. Nekut tasbih pasnya nak kopeng, beda. Sabung. Mutabah, happy. Dah. Pansapan nekut tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pansapan nekut tasbih, astaghfirullah. Pansapan nekut tasbih, Allahumma salli ala Muhammad. Kadin tu hebat tasbih. Ajunan saporana, pon kabadanna tak pate sampurna. Pas nekut tasbih, ring-ringan, oi. Tak mungkin. Makanya ulama kata ada orang kanto menekuk tasbih kanto kaca ada calon orang swarga.
Karena kan to deki toro anda cari tanah mun ku tasbih pasti kalimah thayyibah. Angken kalau dari kila tanah ngali sen ku tasbih kan toro jam. Bada sen ku tasbih. Bada compok. Kuan. Bada compok beb. Eta ko. Kalau kenikah raja. Kalau pernah situng sate ki hak letak nikah semenap. Kalau yung cung orang sakit, rupanya pun para nazaa kasosoban. Kalau tahu nih cek kasoban, keluarga natanya ini Hasan Husin, hanya Hasan Husin cina aku. Cek ini kanya mana Fulan, benar Hasan Husin. Oh, berarti buah-buahan. Muncung makhluk luar masuk kabana, badahi. Terus okia, terus suka kan beda. Kini kebiasaan orang si kaburu aja. Orang saya akut gila rasa. Kapuru sokia, kapuru gegaa, kapuru bengalana. Engki, ang muncul jalan. Aduh, jangan aku lah baru kemarin. Bon, minta punya Quran ya. Aja ambilkan Quran. Tadi Quran yang jumpa nari. Quran tadi. La ilaha illallah. Bangki. Sementara bukti ini kayak abid sebunyi karjo. Saya hanya Quran jawab pos. Aduh. Mele Quran telo ibu benar ya kelar. Mele Al-Quran tak kelar. Bedor. Kudu tak rang-rang kan itu. Ketika ajunan mana bika sokani sarang Allah kenceng ngobangi Al-Quran baca saya. Baca. Ajunan mana bi jauh dari Al-Quran saburan. Kalir ajunan baru. Ajunan mana bisa kasugani sarang Allah kenceng mau tasbih ngobangi tasbih baca teku aja kawirit angkui bah cok mungkin nikahnya nih muntah tasbih kau tak ngangku ya saya pada kau beni kau kuat pon tak ngabi kau konika saya penting pun bunter telok sangat angkui. Tak dari Mekah tanda. Untuk nikah dari Mekah sana. Mana keremi dari Pabali boleh kau jadi Indonesia. Ajunan kadang libur kacap benten kau ni kacap. Oh ni kacap aja. Dek Mekah. Sen atas di Kudus dari Jawa Tengah. Larang ampun. Engke. Alang-lang keng se penting gak dinto kunaki abali daka masalah kak dinto warwanya abali segala orang kak dinto manabi ampun agama kan to bada dalam arti ajunan araksa acara-acara katia kanto menjadi pendengar yang baik maka keng bingkeng Gusti Allah bakal manai terus ajunan sampai pada level jundia kan to dari caca jundun kak dinto antena tentara. Tentara napa bib? Tapa TNI, napa angkatan darat sih. Mungkin ni banyak nak foto najun betul gula libur ke TNI. Ya tu orang aja. Gula kan ngajar kalangan pun. Cop. Cukup cop. Fulan cop. Dia pun beri tentara. Kipun pengaruh mungkin dari ya tu tak masalah. Bagus kak dinto aja. Sepenting cara napa? Bagus. Tapi saya maksud jundia dalam kadin to debun Allah. Doa ajunan sengong kuah ki acara-acara kajian kadin to. Ben-benih cuma dalam macam syukuran akikah kadin to punten. Semua acara yang dilandaskan atas dasar-dasar agama ajunan ngastete ngistua kiungkui. Bentar kau tututi tuan rumah. Ajunan selamanya menjadi undangan, dah masalah. Tapi sepenting ajunan ngongkuaki maka kusala bakal menaikkan level ajunan pada level jundiah menangka tentara Allah. Allah sebut dalam Al-Quran wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna bansangkuna jundana tentara singkok. Capun Gusti Allah mereka lah pemenang. Maksud epon cara kadin. Ajunan serius dalam pengajian kadin to. Ajunan ngongkuaki acara-acara kadin to maka Allah bakal paparing saanya majundullah kak dinto maksudnya rohani ajunan jen kuat rohani ajunan jen bagus
sengkena panguningan ajunan dek Allah jon atamba pangalebur ajunan dek Rasulullah atamba kadin to maksud to raja mumpun atamba satu jena leres dabu la in syakartum kan tu dari makna dari makna la in syakartum lazidan etambai sareng Allah raja etambai sengkena ibuk to salawat jon sepa depak dek ka Ramadan tak celenan raja malam ba'dal maghrib sampun nak kadin tu apuka siap-siap sudah kangkui tarawih sampun na tarawih tadarus deki joko malam boleh sahur depak mari ngakan tidung boleh beda tangki kuan ajunan mo nabi asahur kan to tebuna Allah dalam Al-Quran wabil ashari hum yasta apa napa asahur kan to tasaharu fa inna fis sahuri barakah bana asaura artinya jaga malam bana ada sebelum ada asam pojeng malam keluar ajunan tak mabi norok orang-orang sempun tinggi kelu misalnya an bode magetan kasa fokus king kalau tak kelar aja ban model ben cara kanto dan kul belu ngentang tarawih kul belu sampai kul telok hatam menceng geder atarawe menghatamkan Quran beda munajuna nempon kenika mari asahur mari atarawe asahur pas asam pejeng subuh terus mari nakol 6 tedung gini hari beda ring kanto beda chat kanto beda gak dinto munajunan tak mempokian benten kola orang lambak kola mot Debuna ulama kan tu sebagian ulama lambak mana masuk bulan Syakban itu top tukuna buka Quran ajunan cok nore jarakan tu tak kira kuatan toh mukaat no to betuku bipta namulako min ram minna pasar beb maksud beton ajunan sarang Allah tambahi wa kol ebot mbaten kol al-Habib Ali bin Segaf al-Juf rahimahullah muntila bulan Ramadan kan tu tak alako 11 bulan sabulan tak alako ngakan oleh nasi 11 bulan kali itu kia sampai jangan ngakan cara kan itu ibadah kau kia kesempatan aja mungkin tuan kau tak kelar tapi bisa disiasati kalau bencana apa beton ajunan ditambah kualitas mutu ajunan yang betul apa kisah Allah tambahi panyaman wa Allahu Akbar adang Allah Akbar harian cendra Bada kita ngani ka berem macam geleta mandi beceng kelo saya nggak mandi pagena asabun pa room Rexona siwak aminya cek muntaknya mana sampojang asam bejeng jeng bejeng tak laki tak bini pada mun ibu-ibu gini ka biasanya rukuna toko tuan hotel ka dintu berem angki saya pinta Allahumma inna nasaluka ridhaka wal jannah pinta swarga ceng-ceng beni tak keging tak sampurna maksud terkola panyona ajunan dek Allah bekto nyoon swar kadin tomun masalah etare mata ni cuma tak sampurna naba juga na ganggu bekto andi rasa nyoon dek Allah subhanahu wa ta'ala walau mulati kasapun panas banyak sinying lah kadin to cukup thank you. Muka-muka manfaat asarang taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala keluar di pengajian kanto muka-muka saja tu sana ajun terkuih sapora asarang Allah subhanahu wa ta'ala bulan Syakban saya karet sana Pak Ari kanto muka-muka iraksa ajun petun wasarang Allah tambah kabejan kanto saya kena masuk dekat bulan Ramadan dalam keadaan sempurna pas acereng ajunan marhaban ya Ramadan selamat datang bulan Ramadan kami siap menyambutmu. Selamat datang bulan Ramadan. Leolena bagi Lailatul Qadar. Carana tanggal tung sampai tanggal terakhir jaga tamu gak dinto. Jadi lagi datang tamu ya tuan rumah nama lecet. Sampai jang pertama pon mulai dari Longos ke Amerika, mulai dari Longos ke Laos, oning Laos ajunan. Negara Laos. Kampung Longos kana ke Laos setina China rasa Allahu Akbar sa pertama malam pertama kapinoro ka kucing-kucing ngasar hobi
ngake saminggu keong tak datang demak sampai jeung disa lecek benih sampai jeung disa tedung jari ala ngake setengah bulan ada pun tak batiram midem marwa tak oning masjid tengah leka pasar candi masjid tengah leka taman bunga semenap sampai jeung masjid masjid jami lecek ngaleleng ampun ngake malam petolekor siantosa kan Lailatul Qadar tak ada jangan Lailatul Qadar cak nami tak lele demar ya tak ada iki boleh orang jaga Gusti Allah mangkana debuna ulama utana ya syahr Ramadan ampian Rabu pole Ramadan nikah sing artinya perak betul pole alhamdulillah mun sing ngerti pole mutile pale mana Muda ya dada Ramadan udi abeli pole ki kita pale man pakon abeli po situ kan na lakuna telah san melihat mani san perak tak kalah kana oh lakuna telah san perak tak sembayang tarawih atlah sana demani kanan sakadin to tak wajudan jen mancela ka tunggu tak kikir jago jadi gila tun kolo nyona sapora mana dibeda caca sekoran suntuk dak kampang kalajunan asarang taufik dari Allah subhanahu wa taala ngiring apa nyon muka-muka pangacian kantong kau li ridwan Allah subhanahu wa taala muka-muka ananda Rayyanza Nadhif Abqari kanto bin Muhammad Mukhlis terputra dari ibu Aisyah epatitia sarang Allah subhanahu wa taala dzurriatan salihah min jumlatis salihin min jumlatil muflihin min jumlatil mu'minin min jumlatil barin من جملة الفرحين النعيمين المسرورين من جملة المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا محزنون على هذه النية وكل يصل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان اللهم ان لك في تلك الليله من ليالي رمضان وتقاء وتلقاء ونقداء ومناء وصراء بجن النار فاجعل اللهم والدينا واولادنا وذريات الحاد المسلمين من عتقائك وتلقائك ونقدائك وأمنائك وأسرائك وأجرائك من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك بجاه حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تشملنا والحاضرين بغفرانك ورضوانك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة